kata omu de throwback Thursday pekendo ne de ye kana ne lika cheki ka ebinda yatene akanema ne mabundi swa ko uwa twele tutwende na kuyana kele tukaenda na kuyano yede ya inyake no kukabundisia ko uwa ye ka omondo osusiana ikisiza ko nene baitese ko uwa omondo osuana awomela me otwana be mondo me okotwa akebetio na kitese ko uwa niki nambege ya bundisia ko uwa yusiana siyelekete na nziye ngiki badokanye nondo siyeleka ateneni tene kana kaenda na kuyana ne kabundia swa ko uwa edhani kana ka kelitu ne kabundia swa ko uwa lakini arakati ne akobundisia ko uwa pekindo akama akana swa amono yeloa ko uwa nondo ko yamesiene twa pe alama iko maiko mabia alama bia tatu me wethia ibia yengi edane silio kwilela kana ne mbiso oyilela pege ndo akama kana swa muno yolo akukekela me ko uwa mundu mukandai lete ko uwa akinete ebia yaiko eda kwangelekanye twase mundu mukeko loka ngima ndo ilete ko kina yaiko kana ebia yaiko oiko loka ngima kiuni kendo akama kana swa muno kithio ni cha mukamba ndiye zeneke ndiye kana yana iwethe yekendo cha muthembo su kana wakani swe yolo akendo cha muthembo so munende nande na niki aka matailete ko uwa makinete iko ke kamba mundu mukanda ilete ko uwa akinete iko niki akinete ebia yaiko ameto amadue kio ma iko mabia su atatu ndo ile toki na iko either ekoloka ngima kana wethe wekata ndo ile te ko uwa okinete ebia yaye iko ediawe mundu muka niki tuna ina ne kwesela